pakai jig kolaborasi antara jig Joh sama jig Ari Sabang. Coba kita tes. Bismillah. Mudah-mudahan. Strike. Strike angler. Apa nih? Bluefin, baby bluefin ikan angler. Pakai jig Joh sama apa? Mancing Aceh beres bro. Pakai jig Joh kolaborasi sama jig Ari Sabang. Oke. Go strike. Strike angler. Kok batu ni angler. Gede kali. Aduh. Oke rekan angler, kita beraksi lagi. Kali ini saya mencoba menggunakan jig Joh. Bismillah. Wih, strike. Wih, strike. Wuhui. Nggak bisa kita kasih ampun nih rekan angler, dibawa karang. Jangan lah ke situ lagi dia bawa. Dibawa lagi situ. Aduh, kayak manaan? Nah, keluar dia. Nah, keluar. Alhamdulillah keluar. Apa nih? Ikan apa nih, An? Oh, bluefin, bluefin. Ini dikejar, dikejar. Bawa karang lagi.
Mak. Harus hati-hati, licin kali ini. Hah? Apa? Oh. Pegang. Oh, Jik Jro, beres Jik Jro. Wuhui. Beres Jik Jro. Jik Jro kolaborasi sama Andi. Bluefin, cantik sekali. Cantik sekali rekan angler. Rekan angler. Memang dia semua nih. Ambil. Capek bah. Wuhui. Woi, beres. Wuhui. Beres. Dari sana lari, Pak. Dari sana Pak lari. Dari sana Pak lari. Lagi ngopi. Begitu nengok dia, udah datang. Angkat, Bang. Hah? Angkat. Pakai itu Mino ah. Oh men. Mancing Aceh beres, Bro. Ngasep. Nya abang putus tadi. Putus tadi Serino ya. Sana tuh. Enggak, putus ditekan. Lihatlah nanti videonya. Jos. Tadi nengok lagi ngopi. Begitu nengok lagi udah setrek. Racun. Trek. Wuih. Batu nih rekan angler. Mudah-mudahan dia keluar.
Bawa batu tu kan. Dalam enggak sana? Dalam. Hah? Dalam enggak sana? Harus. Ya, ombak tunggu. Tunggu kan, jangan pegang. Tajam tu. Ombak air mana? Dalam enggak tuh? Oh. Jangan sampai ini tergosok. Yuk ke sana, ke sana. Ke sana. Nah, ke sana kita. Ikan apa nih ya? Aduh, kecil kali bro. Situan. An, naikin. Hati-hati, An. Nggak bisa, biarin aja. Nggak bisa, biarin aja. Keluar sendiri nanti. Mana benangnya? Ikannya mana ikan? Ada ikan? Ya udah ambil. Tarian, pegang di ekor. Ekor pegang. Hati-hatian. Aduh. Bahaya li. Coba naik terus pelan-pelan. Aduh, jikro beres. Aduh, hati-hatian. Pelan-pelan. Licin kali. Aduh. Licin lagi batunya. Alhamdulillah. Pegang An. Pegang ni An lah. Ya. Rekod nah. Ya. Oh, alhamdulillah jikro. Ada 4 kilo ni rakan angler ha. Penuh perjuangan kita di batu-batu sana. Lihat nah. Oh, sakit mana ni reel dah terendam rakan angler.
Mancing Aceh beres, jig draw murni. Terima kasih Bang Andi. Wuhui. Alhamdulillah. Oke. Spotnya nih Gua Sarang, Tasabang Rekan Angler. Aduh. Tak. Saya ucapkan juga sama An dah bantu. Terima kasih An. Oke, mancing Aceh beres. Alhamdulillah. Oke rekan angler, demikianlah trip mancing kita hari ini sama bareng teman-teman dari Sabang nih rekan angler. Alhamdulillah kita tadi banyak strike nih, ada beberapa ekor nih bluefin yang siap kita bakar. Oke, terima kasih dan nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing Aceh beres.